Induktorski telefoni najviše se koriste u vojne svrhe, ali postoje i oni koji se koriste u željezničkom saobraćaju i rudnicima. Postoji više vrsta induktorskih telefona i možemo ih podijeliti po modelu, odnosno po načinu izrade. Muzej Istočne Bosne posjeduje induktorski telefon njemačke proizvodnje namijenjen terenskoj upotrebi. Zbog uslova korištenja njegova konstrukcija je prilagođena terenskoj upotrebi, pa tako možemo vidjeti da ovaj telefon ima zaštitni poklopac koji, pored toga što zatvara prostor slušalce, sprječava njeno mehaničko oštećenje i štiti unutrašnji dio telefona od vode, blata i prašine. Ovi telefoni međusobno se povezuju telefonskom žicom. Mogu biti spojena dva telefona direktno ili više njih preko centrali. Za poziv koristi se manja ručica čijim okretanjem indukuje se napon oko 150 volti koji se u drugom, to jest pozivanom uređaju, pretvara u zvučni signal. Za napajanje slušalce i prenošenje signala između dva ili više uređaja ovi telefoni koriste unutrašnje napajanje iz baterija 2 puta po 1,5 volti. Domet induktorskih telefona je otprilike 30 km. Induktorski telefon koji se nalazi u Muzeju Istočne Bosne u Tuzli korišten je u navjocima u blizini Čelića, dakle koristila ga je Armija Republike Bosne i Hercegovine u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina.